Njegovo ime je Simo Häyhä, čovjek kojeg je Sovjetska crvena armija nazvala Bijela smrt. Najubojitiji snajperista u istoriji, sa više od 500 potvrđenih eliminacija. Prije nego što je postao legenda, Simo je bio običan farmer i lovac u finskom selu Rautjärvi. Tiha priroda, oštar pogled i godine lova oblikovale su ga u idealnog strijelca. Kada je Sovjetski savez napao Finsku 1939. godine, Simo se dobrovoljno prijavio. Bio je visok samo 160 cm, tih, nenametljiv, ali smrtonosno precizan. Simo je koristio standardnu pušku M28-30, bez snajperskog nišana. Smatrao je da optika reflektuje svjetlost i odaje položaj snajperiste. Njegovo oružje bile su instinkt, vještina i disciplina. Da bi ostao neprimjećen, punio bi usta snijegom kako bi spriječio vidljivu paru od disanja. Pravio je male snježne zidove da ublaži trzaj. Svaki njegov metak bio je hladan, tih i smrtonosan. Sovjeti su počeli vjerovati da protiv sebe imaju nadprirodnog neprijatelja. Slali su snajperiste da ga eliminišu, slali su artiljeriju, slali su čitave odrede. Simo je preživio sve. U martu 1940. godine sovjetski snajper ga je pogodio eksplozivnim metkom u lice. Pola njegove vilice bilo je razneseno. Mislili su da je mrtav, ali Simo se probudio 7 dana kasnije. Doktori su rekli da je čudo što je živ. Nakon dugog oporavka, vratila mu se sposobnost govora, a lice mu je rekonstruisano, uz vidljive ožiljke rata. Simo Häyhä zvanično ima 542 potvrđena pogotka. Više od bilo kojeg drugog snajperiste ikada. Stvarni broj je vjerovatno veći. Nakon rata povukao se u tišinu finskih šuma. Bio je skroman, nikada se nije hvalio. Na pitanje kako je postao tako dobar strijelac, odgovorio je samo vježbom. Simo Häyhä preminuo je 2002. godine u 96. godini. Njegova priča ostaje jedna od najfascinantnijih u istoriji ratovanja.